Yes, ibintu byakomeye mu gihugu cya Tanzania ubita Diamond Platnmuz yamaje kuba aturukesha umugore we ndetse na nyina, by'umwihariko bivuga ko yamaze kubavana muri iki gihugu nk'uko tubikesha ibinyamakuru bitandukanye byo mu gihugu cya Tanzania. Bivuga yuko Diamond Platnmuz nyuma yuko abaturage bamubwiye yuko bagomba kuzamutwikana n'uwo bita Samia Suruhu Hassan, nyuma yuko amatora yegereza yamanje kwamamaza uwo bita Samia Suruhu Hassan avuga yuko ariwe ukwiye kuyobora kino gihugu cya Tanzania, nyamara Tanzania bakaba batishimiye uyu muperezida bita Samia Suruhu Hassan wayoboraga kino gihugu yarasimbuye bita John Pombe Magufuli. Abaturage bati ubwo Diamond Platnmuz ati Wasafi wubatse mu gihe cy'imyaka n'imyaka dushobora kuyisenya mu munsi umwe ukisanga mu bihombo biteye ubwoba. Urubyiruko kandi rwakomeje kwirara mu mihanda yo muri kiriya gihugu cya Tanzania, bamwe birara mu maduka, abandi bajya muri ofisi z'abapolisi bambara imyenda y'abapolisi maze bajya kwigaragambya bayambaye bakanga yuko ari abapolisi. Nyabuni ibintu biri kubera muri Tanzania nakasamoto inyita abera TV, kanda subscribe mu minota 3 gusa uzajya umenya ibiri kubera kwisi yose.